Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Talaga asugador day di anobyo ni Vicky, tatang. Ay nawaw, hindi pa'y mutakas day. Jak amoy ti kabisat mo. Noan niya tinakita na iti day di alalaking. Nakita ka makisugsugal manin ijay lamayan, tatang. Ang mga nukwarta ti kabsat ko ti isugsugal na. Ewan trabaho na. Nga ba dati sugsugal na? Makamumit ni Vicky ah. Sayang laang ti banog na ngagtrab-trabaho ijay abroad. No it-ited na ti kwarta na iti sugador anobyo na, tatang. Amumit ti kabsat mo. Ipagarup na husto tar aramidin na. Ay, nagrigat ngagpaiso ti agsasa o tatang. Ang mga nudat tao pa iti madaksan. Supay ah. Numakibiyang ka. Sigurado, agumura day jeking ka. Hello, Nana Juliet. Nakaawag ka mat, Vicky, nakaw. Kumusta ka dita abroad? Nasaya at latamot, Nana. Ada ka din ibuyet dita? Di na ngamin sungbatan ti awag ko. Ayawan ni buyit dito'y nakaw. At damanan ijay lamayan. Ay nawaw. Adaman siguro araramidin nan ajak ammo. Isu adi na pagan ano asungbatan ti awag ko. Di mo't mabagbagaan da di atao. No awan ijay lamayan. At da ijay sugalan, ijay sentro. Kunaklakit din o insardeng na ti panagsugsugal na. No siyak ti sika. Di mo ikikan iti kwarta, tapno saan nga agruam. No agawid man kat pakibaga asungbatan na ti awag ko, Nana. Wano saan agtext latta kanyak. Wala no saan anabartek nga agawid. Agyaman aklaunay, Nana. Agpakada akmatlaangan, tadapay trabaho may. Nakabaybayag kayo mo't amang ilukat itiri daw, nanang. Apay nga italaang amin ang nagawid ka. Disturbo ka mo't iti panaturog. Nagnagnak nga rod ang nagawid. Ti motor mo nga Saan ka nabartag? Ngamawan mo ti motor mo. Nangip-ipanam aya. Awanan, nanang. Ay nawaw, nangip-ipanam ko na. Naabak iti sugal. Anya? Iso timbayad ko iti utang ko. Tawan mo tin kwartak. Ay nagluko kan. Amom akasapulan tayo ti motor. Napanmukit din imbayad iti utang mo. Di kay madanaga, nanang. Masukatan tumot laeng. Ay nawaw, kasano nga road kat awan mo't kwartam. Pangalaam iti igatang mo iti baro, ah. No agsasao ka, kaslaad da kwarta nga indulin mo. Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, buyet. Busy akbigay. Napangkakano mo ijay lamayan idikalman kuna ni nanang mo. Well, isuadyak na sumpatan ti awag mo, tabisi kami. Anya ti inaramid mo ijay. Nakisugsugal ka manan. Sana? Timulongak iti trabaho ijay. Ay gayam, awanan ti motor ko. Inlakom? Saan ko ngayon lako? Nadadaan lang. Saan ko nga ipa-repair? Tasayang mutlaan ti gastos. Kasano nga rudan dayta? Di awanan aramatam. Awanan na. No, kailangan ka. Kat isponsoran pumapay ti igatang ko iti baro a motor ko. Oray ison ti regalong kanyak, Vicky. Awan mat kwartak ita. Masapol nga iyornungak pay. Wan nga min makaurayak mait. Okay. Bagaan kanto no adati maurnong ko. Nginginahan ang motor ti kursonadak, Vicky. Kitaam no mano ti presyo na. Itix mo to kanyak tap no ammo. San ka di ngay mawawag ni ading mo Vicky ken ka, Lourdes, anak ko? Saan matatang? Api ka di? Naranak namin ng kilusimyaw ni Ije Paradaan. Kat salsaludsudin na, nodda ka no ti ibayad na iti kwarta nga inaramat na iti nag-abroad.
Aywan, saan pa'y a fully paid ti utang na kini Uncle? Dayta nga Rod, ipalagip mo kuma, tapnusan ang nakababain kin Uncle yaw. I-text kun to, tatang. Weng, ibagam nga agpawait, takasapulan na Uncle yu ti kwarta ita. Wan, tatang. Di mo liplipatan. Mabain nga agtix ng Uncle yu simyawn, iso asak tinang ibagaan na. Naimbag tayo mawag ka, Vicky. Nabasak ti text mo, ngam awan pa'y kwartak ita manang. Ni, apay ngay akas na. Adda nga rod iyor ornungak manang. Nangina ti motor akayat ni Buyet. Ah, anyat ko nang motor ni Boyet. Basta ipagayo kin uncle nga awan ti kwartak ita. Makaawat mo't siguro dayjay. Kasapulan na nga rod ka no ti kwarta. No apay ngamin a priority pay laang day ta a motor ah. Imbes nga ibayad mo kit di iti utang mo. Awanan bibiyang yo, takwartak matigatang ko. Day ta ti paglaingam. Ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Naimbag kumamit no responsable ti nubyong. Saan mo nga rod? Amok, asipod pa'y idi, kat di yun kayat ni Buyet para kanya. When takas jay mo ti ipagpakita na kada kami. Ay naading ko, pang-aasim taon una abayadan ti utang mo kin ni Uncle. Maudi ko man, day ta motor. Awan pa'y timpaw iti kabsat mau. Awan pa'y tatang. Nawa, apay nga akas ta. Aguruuray ng Uncle yu simyawn. Hay, kasano kat priority na day di aboyet. Niya. Your urnungan na tigatangan na a motor para itinobyo na tatang. Ayun na yun ni Vicky. Amo yun Kayat na ti agpa-impress iti pamilya ni Boyet. Nalipatan ng samit nga iso ti babae. Ni Boyet kuma at imang iti regalo kin kwa na. Nakunayo pa'y tatang, ngam oray anya a klase ti pamagbaga ti aramiden tayo, natangken ti ulo ni Vicky. Hello, Vicky. Text kayo mo't a text tatang, apay aya. Mangipawit kay ti ibayad mi iti utang mo kina Uncle mo Simeon anak kaw. Uri para lang iti utang mo. Kasapulan ngamin da Uncle mo ti kwarta ita. Awan pa'y kwartak ita, tatang. Damag kaw, kat iyor ornuam kanumot ti motor ni Buyet anubyam. No adda kwartak, ag text sakto kada kayo. Kasapulan nga rod na Uncle mo ti kwarta na. Ay nawaw, dagulit kayo matatang. Awan kwartak kunak lang nga ruden. Saan ka di ati nagsasaritaan tayo? Kat bayadam adagos ti utang mo? Urayan nyo latan, ti text ko kada kayo. Agpakada akon, tada pa'y aramidek. Bye! Nawa, inagdag na mitan ti cellphone na. Ay natatang, kunak to pa'y kada kayo. Naka-abroad lang, kastamot ten ti ugal yun na. Priority na ti agpa-impress, tatang. Kaano nga ipawit mo ti kwarta? Kompleto matan. Mabalin nga ipawit ko no day off ko. Ay na, agyaman aklaw na ya. Magkatang kumatlangin ti motor nga rapaap ko. Awan anyaman na. Basta sika. Kasta ti kayad ko ken gagay. Galante ka na onay. Siyempre, napatag ka kanya. I love you, Vicky. I love you more, Boyet. Day talaang ti bagakan ka. Agpakada akon, tagi na naakmatan. Agtrabaho akmatan. Inton maminsan tumanen. I love you. Nay, asino ti akin kukwa iti motor nga inyawid mo, Boyet? Motor ko day tananang. Ay nawaw, motor mo kunam. Una na. Motor ko nga road. Kabarbaro day ta. Nangalaamet ngay iti dayta ang motor. Regalo ni Vicky kanyak nanang. Anya, Adda ni Vicky di abroad. Iso aday ta. Maitid na dagiti masapsapol ko. nanginati kasta ang motor ka. Ni Vicky pa iti kunayo nanang. Galanti day jay. Ay, nakababain ti kasta anak ko. Sika ti lalaki, ngam sika pa'y ti irigalwan ti babae. Oh, gusto talaga. Nung napigsa ti karisma ako nada, nanang. Nakita yo ti motor ni Boyet, tatang? Weng, madlaw ang inginaan. Makita yo dayta. No motor ni Boyet ti saritaan, adda budget na.
Ngam no ti utang na kin ni Uncle Simeon ti singiran tayo, ibaga na nga awan kwarta na. Saan nga pampanunot ni Jakabsat mo? Makaumat agsasao. Ay, siyak pa yan ti mababain kin ni Uncle. Talaga mit anak kababain kinangkil mo. Makaumalaang kami nakasarsarita ti kabsat mo. Para makita at tatang. Daranak ni Buyet ijesintro itay. Apay ni Boyet tatang. Damit babae nga in motor na. Anya? At sa bali a babae kadwana. Nukas ta. Aramaten na itikalukpan na ti motor aginatang ni Vicky para kankwana. Naalam anak ko. Ay nawaw. Nagpuskulin ti panagrup-rupa pa day lalaki. Ni ading mo. Uto-uto mait. Agpalpalo ko mait. In video ko maa. Tapno adda maipakita tayo tatang. San kumit kami nga intugot ti cellphone ko? Ay, no awan ti video. Sigurado asaan apat yan ni Vicky. Ang mga no panunutin namanan apirpir dyan tayo laang tinobyo na. Nanang, itulod ko ni Janice Ijabalayda. Ay, awan mon buye. Ha, apay ka di? At danubyam, ngam nagturad ka mangyawid iti sabali a babae dito balay. Kaya't nga rod ni Janice na agpasyar dito'y nanang. Amuna ka di an ivikay tinangirigalo iti da itamotorkan ka. Ah, Saanin ang masapul ang maamuan na? ay pangaasim tagbain ka mag... Shh! Aguloy magkayo nanang. Ang mga numangag ni Janice tayo bagbagayo at madismayapay kanyak. Kas makita yung mga napimpintas ni Janice ngam ni Vicky. Anya ti gagaram kabsat. Kaya't kula amamuan. No asino di babae nga imot-motor ni Buyet. Ah, ay kwa kabsat. Nubya na kadiday dyan. Kinapudno na. Inyawid na pa yun dito'y balay. Kung naktupay kay luklukwan na lang ni Vicky. Ay, tsak ambo iti anak ko. Babaero met ngarot kabsat. Kwarta pa ni Vicky, tingkatang ni itiday dyan motor. Wala ata regalo kanu ni Vicky da ijay kankwana. Kaya't nangamen, tagpa-impress ka na kayo o pamilya tinubyo na. Ngamnay, sa bali meten a babae iti imot-motor ni Boyay. Si kanto ti mangidanon iti anak mo kabsat. Mabainak ang makisarita kin ni Vicky. Kasilaing ni Vicky, iti kasi nga aramidin ni Buyet. Kaasi nga agpaiso, ngambasol na matlaang tatang. Di namit ngamin amo ti dungag. Anya nga ita, luklukwan damatan. Nuapay ngamin amasapul nga agpa-impress iti pamilya ni Buyet Ay, amo pa iti dayja kabsat ko. Normal lang siguro ti agpa-impress. Ngam sinubraan na matan. Kasanupayin ita anak ko. Urayan ta nga iso ti umawag tatang. Diyak kayat nga ununaan ti kabsat ko. Ta mga nusyak pa'y ti madaksan. Nalagip mo matimawag. Saan mat ngaminin asungsungbatan ni Boyet dagiti awag ko kang kuana manang? Ay naawanan ni Boyet. Awanan ni Boyet? Anyat napasamak manang? Ay naading ko, di mo namnamaan nga dapay nobyom no agawid ka. Ngamin, nobyom ti sabali, jay nobyom. Anya? Amom, no anya ti service da, no adda pa pananda. Ti motor arigalom kin ni Boyet. Awanan ba inday di alalaki? Oh, makitam da itang aramid na. Pa-impress pa more iti pamilya ni Boyet. Awanan ka itibain, Boyet? No'y mawag ka tapno makiapa ka kanyak. Awan ti oras ko para iti day tabanag. Imawagak, takayat ko ti makiwin na swas kang ka. Anya? Isumat lagayam adi mo sungsungbatan ti awag ko. Adam gayaman sa bali a babae amang parparagsak kang kadita. Diwan, sina no sina. Kati kayat ko, isublim ti motor ijebalay. Na, inregalong kanyak. Sa ita, kaya't mo ay sublik pa'y. Talaga na puskol ti rupam anya. Oran niya pa iti bagbagam. San kung ngay subli ti motor? Intan mo nga rutin? No di mo kayat nga isubli ti motor, ti kwartak ti isublem. Awanan ka itibain? Ay na, maistresak launa yun manang. Ay, day tatiga na bam. Di kan tumang amin dungag. Nakiwin na swasa kun kunkwana.
Ngam di namot kayat nga isubli ti motor. Anya ngay nga ron ti maaramidan tayo, no di na kayat. Isupay ko mga ibayad ko iti utang ko ken Uncle Simeon. Sobra pa'y kit di dayjay Nakitak ti motor, kat amok anangina dayjay. Anya nga iti aramidak no di na kayat nga isubli manang. Kasaritak to ni Nana Juliet no anya ti maibagana. Angam saan ko ama sigurado ama isubli pa'y dayjay a motor. Sayang dayjay manang. Pag nakmam day ta na pasamakan ka, ading ko. Nobyong pailaang, ngam numangted ka iti regalo, nakangingina. Apo, kas kalabak nang. Dayta ti bidot ko apag babawyak manang. Ay, ure agbabawi ka, nalpasan. Inton sumaruno, utang first. Saan aday ta agpa-impress ti un-una tani? Mairaman kami pa yan, iti parikot mo. Uwan manang, saanan ang maulit? Naimbag man, tayong subli ni Buyet ti motor. Win tanagung ni Nana Juliet kan kwa na tatang. Itanda ni saan gayam nga agsubli day ta motor. Win tasaan akayat ni Buyet nga isubli. Inuray na pailaang anagungot ni Nanang na. Nagasatlat ta ni Vicky. Tanay subli pa iti motor a ginatang na. Ya, Ni Vicky ti umawawag tatang. Song batak pa'y Hello? Insublida ka di ti motor manang. Win, adda dito'y balay. Awan ka no kwarta na. Iso ati motor ti inalami. Naimbaglaangan tadda ni Nana Juliet. Danda ni saan nga isubli ni Buyet ti motor. Ay, agyaman naklaunay manang. Ilakom tapno ada maibayad iti utang ko ken Uncle Simeon. Tapno saan nga isupay apang panunutek. Wen, kat kita ang manin ang mga no agpaluko kan tumanan. Saanan manang? Siguradum laang, tadyak kayat ti mairamraman kunakmanan. Ay, nawaw! Di ka agtalak adagos iti maysa a tao. Nang runa no kwartawan no sanikwa ti saritaan. Ngamin, kaduan ita apanawan kat saanan a mapagtalkan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.